Bilta Depi, So Cheng Nanta Mondol Komiti Asa Hem Kim Ponjia Fan, Nong Ek Sompon. Karbi Anglong Autonomous Council, CM Dr. Turam Rohan Kaping Karponateng, A Consensi Tinalong Tame, BJP Amso se Kapang Tang Pon Tujia Panpura, Mondol Sahem, Kim Rang Ponang Popu Kaping Karatengsi, 17 So Cheng Nanta Consensi Kepalo, Rong Mong Wealong, So Cheng Nanta Mondol Komiti Asa Hem, Me Sembeni Kim Kerang Ponjia Panpura, 17 So Cheng Nanta, Local Mesi Kacherong Pipia Hin Pen Nong Isomponlo. Bangso nong ek sampon long lapu VDC chairman Bronson terang Mondol Maipu Seming Leng Romong Weton chairman Sonaram terang Mondol Konchun bang Komol Singh teron Chotro Singh teron Biren teron Kam Singh rong pi lapen kaprek BJP long Klembang pi lapen arpu kedo tum tame chetong dun lapen la bangso sai hem Mesen ben gikim krang ponji phan pura BD sore che than che pajil ponsi mesen mi et pen nong ek som ajai mek pachun pon. News report Kajironga Kalbi Live. Sosial media asamhan semakin berkembang ini anong tim tak itu masih Dr. Tuliram tentang instruction of the lawyer November tadi pen ladak anong tim konstitusi sikame Mondol Komiti yang anu job som lagi kasi halak suami militum somun ida si kasi ya kimia misi militum dak sepen hanta Mondol Komiti anu job apa Tangke bangso saya bang dokumen tong pangceng ponik dine. Ini pensi pangceng ponik lah teh. Ini pen pangceng ponik lah sila mesti tempat cingkina langsung ke antong aja pading sini. Pakai mesti cuma perlu. Dapat benar ya. Ini ada Mondol Komiti asai hem kimlong bante anu jo kesemlong apa pilih tum sar Dr. Tuliram dong hang alang ikan tum Mondol Komiti yang hiben kuriba tema tum akan masalang dia hiben si paslak tapi ikhlas nonako kasi ako tum chief minister ta tum akan cari lo alang dia hiben ta dos lah kasi lasosi tum hiben penglang sih an ke tum patang kerja pan ke tum apa ati ma MP election apa bang so ayan Cholo. Ini kita perhati lagi bebet asa sekujai ini ada